Umugoroba mwiza wa tariki ya 30 ukwezi kwa 12 2025 birumvikana ko turi iminsi mike cyane kugira ngo dusohoke muri mwaka 2025 twinjira muri 2026. Ikaze rero makuru wavugwa mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'andi hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko turaza kwibanda mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Inkuru yihutirwa cyane kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ministre muri Minafet, yakoze akazi gakomeye cyane i Washington DC mu biganiro byabuzaga leta y'u Rwanda na leta ya Kinshasa, byaje kurangira ku itariki ya 4 uku kwezi kwa 12. President Paul Kagame ndetse na President Felix Tshisekedi bashyize umukono kuri ayo masezerano. Hanyuma rero reka mbanze mbahe inshamake yani makuru y'ingenzi agezweho mu buryo bwihutirwa, hanyuma tubone kugaruka ku nkuru itunguranye kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Reka mbabwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umugaba mukuru w'abarwanyi b'ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, General Major Sultan Makenga yamenyesheje abanyamuryango baryo ko intambara yo kubohora igihugu aribwo yatangira. General Major Sultan Makenga yatangiye ubutumwa mu nama isoza umwaka yahurije abanyamuryango ba AFC 23 n'abayobozi bakuru b'iri huriro mu mujyi wa Goma kwa 29 koza 25. Uyu murwanyi yagize ati intambara iracyakomeje, ndasaba abantu mwumva ko mwarangije intambara ko mutarayirangiza. Intambara nibwo yatangira, umuntu wese aho ari yumve ko ari mu ntambara, waba uri mu biro waba uri hehe, ati wumve ko ibiro byawe ari indaki urimo, kandi kugira ngo tubohore abaturage bisaba kwitanga, ubwitange buza imbere ya byose. General Major Sylvain Ekenge Bomusa, akaba rero General Major Makenga yamenyesheje abanyamuryango ba AFC 23 kugira ngo iri huriro ribohore igihugu bisaba ko bakomera ku ntego yabo, bakareba imbere aho kujarajara, kandi bagasobanurira abanyekongo impamvu y'urugamba rwabo. Ati ndasaba abantu bose aho bari, abanyamuryango aho muri, mwigishe abaturage basobanukirwe impamvu impinduka zikenewe. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bagenzura ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo birimo imijyi ikomeye cyane nka Goma ndetse na Bukavu. Umugaba mukuru w'ingabo wa AFC 23 Colonel Nanga yatangaje ko abanyekongo benshi bose haba muri Matadi, Rumbashi, Kinshasa, Mbandaka, Kananga, Kisanga n'ahandi bakeneye impinduka, kandi ko iri huriro ariyo mizero yabo. Colonel Nanga yasobanuye ko AFC 23 iranira rumwe rw'abanyekongo bose amahoro n'umutekano, kandi ko ababa mu mahanga nabo mu bice itarafata bakeneye ibyo byose nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Hanyuma rero mu yandi amakuru akomeza kugenda avugwa, perezida w'umuryango w'abatutsi bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, David Kalambi Fati, yasabye ko General Major Sylvain Ekenge atabwa muri yombi kubera kwibasira abo muri ubwo bwoko. Ubwo General Major Ekenge yari kuri televiziyo RDC, Radio Television Nationale du Congo, tariki 24 Ukuboza 25, yavuze ko gushakana n'umugore w'umututsikazi bisaba kwitonda uko ngo nibabyarana nabo badahuje ubwoko. Aya magambo yamaganywe bikomeye cyane, yatumye tariki 28 Ukuboza umugaba mukuru w'ingabo za RDC Lieutenant General Jules Banza Milambwe ahagarika by'agateganyo General Major Ekenge ku mwanya umuvugizi wayo. Hanyuma tariki 29 Ukuboza Kalambi yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ibaruwa ifunguye amagaragariza uburyo abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwibasirwa. Kalambi yagize ati nubwo leta ya RDC yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo umuntu, tubona ibi bidahagije bitewe n'uburemere bw'ivangura n'iheza iri mu magambo mabi yavuze ku bwoko bw'abatutsi. Uyu munyekongo yatangaje ko mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa RDC, amagambo y'umusirikare ukomeye cyane nka General Major Sylvain Ekenge ashobora kwenyegeza ubugizi bwa nabi bukorerwa ubwoko bw'abatutsi bugasubiza inyuma gahunda z'amahoro. Yasabye umuryango w'abibumbye gutanga ubufasha kugira ngo General Major Ekenge afungwe, agezwe mu rukiko rufite ububasha bwo kumuburanisha, kandi ko abandi bavuga amagambo nk'ayo bakwiriye kwamaganwa ku mugaragaro, abaturage bibasirwa barindirwe umutekano. Ati hashingiye ku masezerano n'umuryango w'abibumbye ndetse n'imyanzuro y'akanama k'umutekano ko gukumira jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, turasaba ko mwagira uruhare mu gufata by'ako kanya uwatangaje aya magambo no kumushyikiriza inzego z'ubutabera zibifitiye ububasha. Umunyamakuru wa televiziyo ya RDC wakiriye General Major Sylvain Ekenge mu kiganiro, Joseph Oscar Mbal Kahiji, nawe yahagaritswe by'agateganyo mu kazi kubera ko kwemera ko amagambo y'uyu musirikare atambuka kuri televiziyo ndetse na radio by'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma
babwire ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamaganye igitero cy'indege zitagira abapilote cyageragejwe n'ingabo za Ukraine ku rugo rwa perezida w'Urusiya Vladimir Putin, avuga ko byamuteye uburakari bukomeye. Ku 29/25 Moscow yatangaje ko mu ijoro rishyira kuri iyi tariki urugo rwa Putin ruherereye mu ntara ya Novgorod rwagabweho igitero cya drone zifashishwa mu kurasa kure, ndetse drone 91 zakoreshejwe muri icyo gitero zose zarahagaritswe. Abayobozi bakuru b'Urusiya bamaganye icyo gitero bagishyira mu murongo w'ibikorwa by'iterabwoba, ndetse bemeza ko bazihorera kuri Ukraine kandi bizagira ingaruka ku biganiro bigamije kurangiza intambara iri hagati y'ibihugu byombi. Trump yavuze ko yamenye iby'iki gitero ku rugo rwa Putin ubwo bavuganaga kuri telefone mu gitondo cyo kuwa mbere, avuga ko cyamurakaje bikomeye ndetse ko byabaye mu gihe kibi. Trump yabikomojeho yitsa ku bisasu bya Amerika byasabwe kenshi na Kiev. Yagize ati mu gitondo Putin yavuze ko yagabweho igitero, ntabwo ari byiza, nimwibagirwe ibisasu bya Tomahawks nahagaritse, sinashakaga kuyohereza muri Ukraine. Yuri Ushakov ushinzwe politike mpuzamahanga ya Kremlin yemeje ko aba bayobozi bombi baganiriye ubwo Trump yari kumwe na minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, atangaza ko Trump yashenguwe no kumenya ko urugo rwa Putin rwagabweho igitero, agira ati Imana ishimwe ntabwo twatanze Tomahawks. Hanyuma rero perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yahakanye iby'iki gitero, ashinja Moscow gushaka guhungabanya intambwe yari imaze guterwa n'igihugu cye na Amerika, yongeraho ko icyo gitero ku rugo rwa Putin kiri mu rwego rwo guha Uburusiya impamvu yo kugaba ibitero ku nyubako za leta muri Ukraine. Nuko rero Volodymyr Zelensky yakomeje kugira bivuga ni perezida wa Ukraine. Hanyuma ikaze muri amakuru kuri Ambassadeur Olivier Nduhungire, ni ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda muri Minafete, akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungire yatangaje ko kuba uwari umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC watangaje amagambo yibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi yarahagaritswe ari uburyo bwo kujijisha umuryango mpuzamahanga, ndetse bisa neza n'uburyo perezida Habyarimana yakingiye ikibaba Léon Mugesera amaze kuvuga imbwirwaruhame yo kukabaya. General Major Sylvain Ekenge Bomusa tariki 24/25 yagiye kuri televiziyo y'igihugu atangaza amagambo yibasira abatutsi, agera naho rero avuga ko gushyingiranwa n'umututsikazi bisaba kwitonda kuko mu gihe cyo kubyara azana mu rugo bene wabo bakaba ari bo babyarana. Aya magambo yavuze yuzuye urwango yatumye ubutegetsi bwa RDC bushyirwaho igitutu, bituma General Major Sylvain Ekenge ahagarikwa y'agateganyo mu nshingano ze ku 28/25. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungire yavuze ko icyemezo cya RDC cyo guhagarika General Major Sylvain Ekenge ku mwanya w'umuvugizi w'ingabo ari nko kumuhungisha amaso y'abantu, naho ingengabitekerezo ya jenoside naho yagiye. Ati guhagarika General Major Sylvain Ekenge ku mwanya w'umuvugizi wa FARDC ni nko guhuma amaso umuryango mpuzamahanga, naho ikibazo gikomeye kiri mu buyobozi bwa leta hejuru irihagarikwa rigaragaza igitutu ati cy'uburengerazuba. Ati bikatwibutsa uburyo Léon Mugesera yakingiwe ikibana perezida Juvenal Habyarimana nyuma y'imbwirwaruhame Rutwitsi yavugiye ku kabaya mu gushyingo mwaka w'1992. Mugesera amaze kuvuga ko abatutsi bazicwa bakanyuzwa muri Nyabarongo bagasubizwa muri Abyssinia, ubutabera bw'icyo gihe bwashatse kumukurikirana, ariko ubuyobozi bukuru bwa MRND n'ishyaka ryari riri ku butegetsi bumukingira ikibaba bumufasha guhunga. Mu mwaka w'1992 Mugesera yahise ajya muri Espagne, nyuma ajya muri Canada ahaba umwarimu muri kaminuza kugeza muri Mutarama 12 ubwo yoherezwaga mu Rwanda ngo akurikiranweho ibyaha ubutabera bwamushinjaga. Minisitiri Nduhungire yibukije ko mu gihe Léon Mugesera yavugaga iyo mbwirwaruhame discours hari haramaze gushingwa umutwe w'interahamwe wicaga abatutsi mu bice bitandukanye. Ati ndibutsa ko muri icyo gihe perezida Habyarimana yari yarashinze umutwe wamenyekanye nk'interahamwe wishe abatutsi muri Kibirira, Mukingo, Murambi, Mugesera n'ahandi hatandukanye mu gihugu. Abasesenguzi bagaragaza ko ihuriro ry'amashyaka ya UDPS riri ku butegetsi yifatanyije n'abamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside banga abatutsi urunuka. Tshisekedi akorana n'umutwe witwa CMC Nyatura washinzwe na Lieutenant General Sylvestre Mudacumura mu isura y'umutwe wo muri RDC, ariko ufite ingengabitekerezo kwanga abatutsi nk'uko biri mu mugambi wa FDLR. Umwati umutwe wa CMC Nyatura ni ishami ry'urubyiruko rya FDLR, umugambi w'urwango ku batutsi n'inzego nkuru z'igihugu zigenda rero zigaragaza kuko kuva ku 22/25 perezida wa RDC Felix Tshisekedi Tshilombo yakira abanyekongo babiri baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jean Claude Mubenga na Kalonji
Kabamba wa Mulumba. Leta ya RDC yavuze ko Tshisekedi, Mubenga na Kalonji baganiriye ku bumwe bw'abanyekongo no ku busugire n'ubwigenge bw'igihugu, ariko abazi ibikorwa n'aba bantu ku mbuga nkoranyambaga bahamya ko iyi nama yari igamije kubashyigikira. Mubenga yigeze kwandika ku mbuga nkoranyambaga ko abatutsi ari inyenzi kandi ko ubutaka bwa RDC butari ubwabo. Ati ni virusi, iyo haje virusi ugerageza kandi kuyica, ntabwo ireka kubera ko ishobora gukwirakwira. Iyo ubonye inyenzi atugomba kandi guhita uyica, ati bitaba ibyo zikaba nyinshi. Uyu mugabo kandi wabaswe n'urwango yasabye abanyekongo kwica abantu bose bavuga ikinyarwanda, ashimira abarwanyi bo mu mutwe wa Zalendo babica iyo babonye, asaba kandi urubyiruko rwinshi cyane kubiyungaho kugira ngo rero barimbure ubwoko. Mu mpera za Nzeri 2025 umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yahuriye na Mubenga na Karunji New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagirana ikiganiro cyatambutse ku muyoboro wa YouTube. Muyaya yashimiye abanyekongo bakomeje kandi kurwana urugamba rwo mu itangazamakuru, ashimira by'umwihariko Mubenga, aramubwira ati Mubenga, icyambere nakora ni ukugushimira kubera ko ntabwo uzi uburyo umurimo wawe ubukangurambaga bwo gukunda igihugu ugira akamaro. Leta ya RDC ivuga ko nta bwoko bwibasirwa ndetse ko abavuga ko abatutsi b'abanyekongo bibasirwa baba babeshya, nyamara ibimenyetso bibihamya byo bijya hanze buri munsi binyuze mu bikorwa by'ingabo za FARDC n'imitwe bafatanya, kimwe n'imibereho z'abayobozi bo mu nzego nkuru za leta zidasibamo imvugo z'urwango mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bagiye bigarukaho. Hanyuma amagambo gashoza ntambara ya Perezida Evariste Ndayishimiye Burundi ku Rwanda ahatse iki? Ubwo Perezida Ndayishimiye yagezaga ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza inzego z'umutekano, yongeye kandi guharabika u Rwanda, avuga ko ari rwo rubanira nabi u Burundi, yirengagije ko ari bwo bukorana n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi n'abarwanyi ba FDLR bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ndayishimiye yagize ati umwanzi ahora ku irembo kuko shitani aracyari umwami w'isi, ntitubikerense ariko kariho karavugwa. Ati muzi ko dufite umuturanyi mu majyaruguru y'igihugu cyacu tutatubaniye neza, ati akaba ubu akomeza kuduhigira, ati akubita agatoki ku kandi ngo Burundi nibwo bumwononera muri gahunda yo kwigarura ku ngufu igihugu gituranye cya Kongo. Umusesenguzi muri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari Tuyice Gatabazi yabwiye itangazamakuru ko Perezida Evariste Ndayishimiye afite ibibazo byinshi mu miyoborere bituma ahoza u Rwanda ku rurimi ngo atere ubwoba abaturage be. Ati afite ibibazo byinshi cyane imbere, ati mu gihugu, ati by'imiyoborere, bya ruswa, kutagira iby'ibanze nkenerwa nk'ibiribwa, ibikomoka kuri petrol, byo byabaye amateka, kugira ngo akomeze rero kwigarurira abaturage be. Agomba kandi gushaka umwanzi imbere mu gihugu, ariko yaramubuze. Ubwo rero agomba rero gushaka umwanzi uhanze y'igihugu yegekaho intandaro ibibazo afite byose uyu munsi none, nkuko Tuyice Gatabazi akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma rero yasobanuye ko kugira ngo abaturage badatekereza kuri ibyo bibazo agomba gutsindagira ko u Rwanda rugiye kubatera, kugira ngo rero batamubaza inshingano, kugira ngo rero abibe mu mwuka w'ubwoba bw'uko bagiye guterwa, avuge ati wowe uri kunsaba ibi nibi kandi ubona tugiye guterwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko bahora biteguye intambara n'u Rwanda kandi ko uzayitangiza itazamugwa amahoro. Ati igihugu s'abana, Burundi ni igihugu kitavogerwa, musabwa rero kuryamira amajanja muri kanure, ati mufatanyije n'abayobozi n'abene gihugu bose. Icyo tubemereye nuko natwe urwo rugamba duhora tubwiteguye mu buryo bwose. Ati ndabamenyesha ko n'abene gihugu bose bari maso, uzayirahira agatera Burundi iyo ntambara azamenya uko ayitangiye ariko ntazamenya uko izarangira. Gusa Tuyice Gatabazi we asanga imiyoborere yamunzwe na ruswa, aho igisirikare gishingiye ku moko, abajya mu myitozo yo gukarishya ubumenyi, ati bagendera ku kimenyane, abayobozi banyereza umutungo bidashoboka ko bagira ibikoresho bigezweho byatuma rero bashobora kandi kurwana intambara ngo bayitsinde. Ati Ndayishimiye asigariye ku magambo gusa, nta ngufu afite, arabizi, nta bushobozi bifitiye, bwaba bw'abasirikare bwaba bw'ibikoresho byagaragaye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse muri Kivu y'Amajyepfo, ariko agakomeza gushyira imbere amagambo, ariko n'amagambo afite umugambi muri politike, ari kwereka abarundi ko ari kizigenza wabo. Ati ntimugire ubwoba, njye u Rwanda niteguye kurunesha. Ingabo z'u Burundi rero zirenga 20,000 zoherejwe mu bice bya Kivu y'Amajyepfo n'imbonerakure zifatanyije n'ihuriro rya FARDC, Wazalendo na FDLR zatsinzwe n'abarwanyi ba AFC 23 bazambura ibice birimo Katogota, Sange, Ruvungi, Kiriba kugeza bafashe Uvira ku itariki ya 9 Ukuboza 2025. Amakuru yamaze kumenyekana nuko
ingabo z'u Burundi zirwanira FARDC ari ikiraka iki gihugu cyahawe cyishyurwa na RDC. Gatabazi ati amakuru twese dusigaye tubona nuko Perezida Felix Tshisekedi yanze kwishyura igice cy'amafaranga arasigaye, amubwira ati abasirikare wanyoherereje bamariye iki, wambwiye ko muje ati kunesha M23 nje nabahaye amafaranga ko mwirukanse nk'abazarendo bose. Gatabazi ahamya ko Ndayishimiye akomeza kwigamba ko afite ububasha bwo guhangana n'u Rwanda kuko abizi ko atarutera, ariko narwo nta mugambi rufite wo gutera igihugu cy'u Burundi. Atazi neza ko adashobora gutera u Rwanda kandi yigamba biriya kubera ko azi neza ko u Rwanda nta gahunda rufite yo gutera igihugu cy'u Burundi. Ati abyifashisha kugira ngo rero yigarurire abaturage, ariko ukabona afite ubwoba bwinshi cyane. Mu bihe bitandukanye Perezida Ndayishimiye yagiye avuga mu bitangazamakuru by'intambara yiteguye n'u Rwanda, ari uko abayobozi b'inzego z'umutekano b'ibihugu byombi bamaze iminsi bahuye. Gatabazi yasobanuye ko Perezida Ndayishimiye yishingikirije kuri Kinshasa cyane ko ku buryo atiteguye koroshya icyatuma abana neza n'u Rwanda. Ati Ndayishimiye abimenamo amazi kugira ngo bidatanga umusaruro, afungwa imipaka, azaba kandi ahemukiye Tshisekedi, urumva ko ababiligi batazabyishimira, ariko agerageza kandi kwerekana ko yiteguye kuganira, ariko akanashakisha n'ubundi buryo bwo kunaniza ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro izagerwaho mu biganiro kugira ngo rero abone impamvu zo gukomeza kubyegeka ku bandi. Uburundi bwafunze imipaka yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda kuva muri Mutarama 2024 bashinja u Rwanda gucumbikira ndetse no guha inkunga imyitozo n'intwaro abarwanyi umutware ditabara, ariko u Rwanda rwarabihakanye kenshi rugaragaza ko abarundi bahungiye muri 2025 ari abasivili bari mu nkambi no mu bindi bice, ku buryo ushatse gutaha agenda nta kimutangira. Ku rundi ruhande ingabo z'u Burundi zajya kurwana muri RDC, u Rwanda rwashinje u Burundi gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Gatabazi yashimangiye ko kuva na mbere umutwe wa FDLR wacuruzaga amabuye y'agaciro uyanyujije ku isoko rya Bujumbura, ndetse abarwanyi babo benshi bahafite ishoramari nk'uko yagiye abigarukaho muri rusange. Hanyuma mu gihugu cya Uganda, mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza muri Uganda bikomeje, bamwe mu banya-Uganda cyane cyane bo mu ishyaka rya NUP, ni ukuvuga rya Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine, bakomeje kandi kugaragara muri ibi bikorwa bafite ibendera ry'igihugu, ibiteje impungenge ko ashobora kandi kuba yikoreshwa nabi ryaryo. Polisi ya Uganda yatangaje ko ibendera ry'igihugu ryakoreshwaga na mbere muri ibi bikorwa, gusa kuri ubu byarushije uko byari bisanzwe mu bihe nk'ibi by'amatora. Yavuze ko hari impungenge ku ikoreshwa nabi ry'ibendera ry'igihugu, yibutsa abantu ko ari itegeko rigenga ikoreshwa ryaryo rizwi nka National Flag and Memorial Insigns Act. Iri tegeko kandi rigaragaza uburyo ibendera rikwiye kandi gukoreshwa, abemerewe kurikoresha n'amabwiriza agenga ikoreshwa ryayo. Umuvugizi wa polisi Rusoke Kituma yagize ati hari itegeko rigenga ikoreshwa ry'ibendera n'ibindi birango by'igihugu, abaturage kandi bagomba kumenya ko hari amabwiriza agenga ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe. Yongeyeho ko hari aho ibendera ryaziritswe ku nkingi z'amashanyarazi, ibintu yise ibidakwiriye. Asaba abaturage kubaha ndetse no gukurikiza ibirango by'igihugu kuko ari byo bigaragaza ubumwe n'ubuhangange bwacyo. Ati ubusabe bwacu ko abaturage bakurikiza amategeko kandi bakubaha ibendera ry'igihugu, si ngombwa gufata abantu bose ngo tubafunge, ahubwo dukwiriye kandi kwigisha no gusobanurira abaturage. Iri tegeko nshinga rya Uganda rishyiraho uburenganzira bw'abaturage bwo gukoresha ibendera ry'igihugu, kurihesha agaciro ndetse no kuryubaha. Umunyamategeko Bakari Sekanjako yavuze ko ikoreshwa nabi ry'ibendera ry'igihugu ari igihe ryakoreshejwe mu bikorwa bigamije kuritesha agaciro cyangwa se kurisebya, agaragaza ko kurikoresha mu bikorwa nk'iby'amatora bitagize icyaha. Ku bijyanye n'ibihano, amategeko ya Uganda ateganya ko umuntu uhamijwe icyaha cyo gukoresha nabi ibendera ashobora kandi guhanishwa ihazabu ingana n'amashiringi ya Uganda 440, ariko bisaba ibimenyetso bigaragaza ko koko yari agamije kurisebya, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma andi makuru akomeza kugenda avugwa, mbabwira ko Amerika yemeye gutanga miliyaridi 2 z'amadolari Amerika imfashanyo kuri ONU, ariko ibwira iti hinduka canke upfe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga amadolari ya Amerika angana na miliyaridi 2 yo gufasha imigambi y'ubutabazi ya ONU, ariko zihanura ONU ko itegerezwa kwihindura canke se igapfa. Ivyo byatangajwe i Geneve
na Jeremy Lewin icegera c'umunyamabanga wa leta ya Amerika ajejwe ugufashanya hamwe n'ujejwe ibikorwa vy'ubutabazi vyihutirwa muri ONU Tom Fletcher. Ibi bishitse mu gihe kandi hariho igabanuka rikomeye cyane ry'amahera Amerika yohora itanga mu bikorwa by'ubutabazi, kandi hakaba yitezwe n'ukundi kugabanuka kw'ayandi ava mu bindi bihugu bisanzwe bitanga imfashanyo muri ONU nk'Ubwongereza n'Ubudagi. Fletcher yashimye kuri iyo mfashanyo avuga ko azokiza ubuzima bw'amamiliyoni menshi y'abantu, ariko ayo madolari angana na miliyari ebyiri ni agace gato cyane ugereranyije n'ayo Amerika yahora itanga mu bikorwa byo gufasha. Mu mwaka wa 2022 intererano ya Amerika mu bikorwa by'ubutabazi ya UN yari amadolari miliyari 17, ariko ayo mafaranga yatanzwe yaherekejwe n'amabwiriza ayaherekeje, naho abatanga imfashanyo muri UN bashobora kandi guhitamwo imigambi imwe yo gushigikira ayo mafaranga Amerika yatanze azoshirwa hanini mu bihugu 17 gusa, harimo Haiti, Syria ndetse na Sudani. Afghanistan na Yemen ntibizoronka n'ifaranga na rimwe kuri ayo mafaranga nk'uko Bwana Lewin yabivuze. Nongeraho ko i Washington ifise ivyemezo vy'uko muri Afghanistan hari amahera ya ONU yahora ajanwa mu muhari w'abatalibani, kandi ko President Trump atazokwigera yemera ko n'ifaranga na rimwe ry'amahera y'abatanga mu makori rija mu mirwi y'iterabwoba. Ivyo bipimo bizogora cane amashirahamwe yigenga akorera mu bihugu bitari kuri urwo rutonde. Ingaruka zo kugabanuka kw'imfashanyo zaratanguye kugaragara. Amavuriro y'abavyeyi ati n'abana yarafunzwe muri Afghanistan, kandi indya zihabwa impunzi ati zaragabanutse cyane muri Sudani. Ku isi yose naho impfu ati z'abana bakiri bato zari zaragabanutse, hitezwe ko zikwiyongera uyu mwaka. Ayo mategeko yashinzwe ku mfashanyo ya Amerika kandi abuza gukoresha ayo mafaranga mu migambi ijanye no kurwanya ihindagurika ry'ibihe, climate change, kuko Lewin yavuze ko iyo migambi idakiza ubuzima kandi itari mu nyungu za Amerika, nuko byagiye bivugwa cyane. Lewin umwizigirwa wa Trump bivugwa ko yagize uruhara runini mu gufunga USAID no kwirukana ibihumbi by'abakozi bayo. Yongeye kandi kuburira ONU ko itegerezwa kwihindura canke igapfa. Avuga ko ikigega c'amahera c'Amerika kitazogurirwa amashirahamwe ashaka gusa gusubira mu buryo bwa kera. Amerika ivuga ko imfashanyo inkunga itegerezwa kandi kwibanda ku bikenewe kandi igakoreshwa neza atagusubiramwo imigambi imwe n'imwe. Ivyo ni ibintu Tom Fletcher hamwe n'igisata cose ca ONU bavuga ko bashigikiye, nibiri mu nyungu z'umuntu umwe, na cane izo abantu bagera kuri miliyoni 200 bari mu makuba, ko amafaranga akoreshwa nabi. Ariko naho ONU yakiriye neza imfashanyo ati nshasha ya Amerika, harakari ibibazo bikomeye cyane ku bijyanye n'ukuntu ayo mategeko yisunga politike cyane. Ayo mategeko yo gufashanya mu bijyanye n'ubutabazi yo avuga ko imfashanyo ikwiye kuba ataho yigamiye mu bijyanye na politike. Gukuramwo ibihugu bimwe canke ibibazo vy'indagurika ry'ibihe birahonyanga ayo mategeko. Ariko mu gihe ONU igihanganye n'ingorane zikomeza imfashanyo, kandi ikaba ifise i Washington ubutanga imfashanyo afise amakenga benshi muri ONU, kandi baremera ko amadolari miliyaridi zigera kuri 2 ari meza kuruta kubura, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero mbashimire, bifurize